Yesu nashimwe cyane bene data ndabashuhuje mwese aho muherereye amahoro y'Imana bane namwe. Ndabazaniye ijambo ry'Imana bene data. Ni ijambo riri mu gitabo ca Hoseya igice 14 ku murongo wa mbere. Imana yo mu ijuru niyo irimo iravuga ano magambo ngiye kubasomera. Imana yo mu ijuru, Imana ya Isiraheli, Imana yabaremye, Imana niyo irimo iravuga aya magambo ngiye kubasomera. Dusenga Imana. Mwami wanjye Yesu Kristo, ndi imbere yawe mwami, ndi igikoresho watoranije. Ndakwinginze Yesu Kristo uhabwe icyubahiro. Dore ngiye gukora umurimo wawe. Ndakwinginze wera wabera ntabari njye ahubwo abari we mwami Yesu. Mana ni wowe uzi ibyo uri bubwire ubwoko bwawe. Ndakwinginze Yesu Kristo uburinzi bwawe bukomeye bugote hano hantu. Mwiza ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndasengeye umutima w'umuntu wese agiye kumviza ubutumwa bwiza. Mana ndakwinginze umubohore. Ni mwiza rya Yesu Kristo mwene Nazareti. Amen. Mwene data, kino gihe tugezemwo n'igihe ca nyuma. Kino gihe tugezemwo n'igihe kigoye. Ntago ari igihe cyo kwikoza ibyo dushatse. Ntago ari igihe cyo kurangara. Ni igihe cyo gushaka Imana. Imana yo mu ijuru utayishaka ntuzayibona. Niwanga kuyishaka uzarinda upfa utayibonye. Reka ndakubwire. Imana yo mu ijuru iri tayari kwegera umuntu ashaka kuyegera. Ijambo rimbwira ngo nkunda bankunda kandi abandondera ubudahumeka bazambona. Iyo wahisemo gushaka Imana urayibona. Mwene data, bino bihe ntimukangwa nuko bwira bugaca. Reka ndababwire, umwami Yesu araje. Umwami Yesu araje. Ntimukangwe n'ibyo muri ko murabona. Umwami Yesu araje. Bene data, buri muntu yarakwiye guhinduka. Wari ukwiye guhinduka mwene data. Ubugingo bwawe buri mu kibazo. Ubugingo bwawe Satani ashaka ngo aburimbure. Wari ukwiye guhinduka. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ewe Isirayeli we, garuka kuhoraho Imana yawe, kuko wagwishijwe n'ibigabitanyo byawe. Subiremo. Ewe Isirayeli we, garuka kuhoraho Imana yawe, kuko wagwishijwe n'ibigabitanyo byawe. Yewe mukobwa we, garuka kuhoraho Imana yawe, kuko wagwishijwe n'ibigabitanyo byawe. Yewe wa musore we, yewe wa mupapa we, yewe wa mumama we, nugaruke kuhoraho. Nimugaruke kuhoraho, kuko ibintu byabagwishije ni ibyaha byanyu. Ibintu byatumye muja kure y'Imana ni ibyaha byanyu. Ibintu byatumye Imana igenda ikabasiga nibyo byaha byanyu. Ibyo ngibyo nibyo byatumye muba abanzi b'Imana. Nimugaruke ku Mana, Imana ibababarire. Mwene data, uri kure y'Imana, warayitaye. Nubwo ukora umurimo waragiye kure y'Imana. Nubwo muvuga ko mukijijwe ariko mwaragiye kure y'Imana. Imana irimwo irareba ibyo muri ko murikoza. By'ukuri irimwo irabahamagara ngo nimugaruke. Mugaruke. Mwemere ko muri abanyabyaha, mwihane. Imana iri tayari kubabarira buri muntu wese ari bufata umwanzuro wo kugaruka ku Mana. Reka ndababwire bene data, iyo nzira mwahisemo ntago ariyo. Mwataye inzira nyayo mufata inzira itariyo.
reka ndabwire mwaragize nabi, kuko iyo nzira mwafashe ni inzira irimo irabajana mu irimbukiro. Satani icyo arimo arashaka ngo wewe uzarinde upfa utagarutse ku Mana. Mwene data, mwakwisubiyeho, mwakwihanye, ko Imana yo mwijuru ishaka ko mwihana. Ubushakanye mwabutaye, ubwibone n'ubujura n'ukutumvira mwabitaye koko. Imana yo mwijuru kite yari kubabarira, mwaretse mbese kwibohera mu byaha. Nimuhinduke rwose. Imana yo mwijuru irashaka ko buri muntu yireba. Niwasanga hari ikintu urimo urakora kitanezereza Imana, uhinduke. Imana irashaka uwo mutima wawe kugira ngo iwuganze. Iyo irimo irakureba, ibona ko wayitaye rwose. Nizo nyambaro zanyu mwambara inyambaro z'indaya. Ntushobora kumenya umukristo n'utari umukristo. Bene data, mwagiye hehe ko Imana ibashaka ikababura? Mwagarutse. Ukuntu mugaragara nk'abanyamahanga, kandi muvuga ngo mwaramenye Imana, ntago murayimenya. Mwebwe muri cyete gikwiye gusomwa n'abantu bose, ariko ntago musa nk'uko Yesu ashaka ko musa. Musa nk'abisi neza. Mwahindutse rwose, ko Imana yo mwijuru ishaka ko buri muntu wese agaruka. Mukareka kwishushanya n'abiki gihe, mukareka kwishushanya. Bene data, mwakijijwe neza. Wewe urakazuyazi, akazuyazi Imana izakaruka. Nimugaruke, ubugingo bwanyu burafite ibibazo. Mugenda mwarapfuye mu buryo bw'umwuka, nubwo bababona mugenda mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka muri ntumbi. Mwagarutse ko Yesu Kristo kari wafite imbaraga zo kubazura. Mwagarutse. Bene data, icyo Satani agushakaho nukukuhonya, nukukugira nabi. Mwavuye mwizo nzira zanyu mbi mwafashe. Nta byiza muzavanamwo, n'amarira gusa. Mwakwihanye ko Umwami Yesu aje. Ubu nyene ushaka Yesu azaza asanga mukiri mw'ibyo bintu. Mwaraburiwe mukanga kumva. Icyo muriko murakurikira ni by'isi. Ubugingo bwanyu ntago mushaka kuburokora. Ese umubiri n'ubugingo ni igiki gikuru? Ubugingo bwawe buri mu kibazo, ariko ntago ushaka kurokora ubugingo bwawe. Mwene data, Imana yo mwijuru irimo irakuburira ubu wewe ukiri muzima, kugira ngo urokoke. Mwene data, urokoke. Wa mugabo w'Imana ishaka kurokoka, wa musore w'Imana ishaka kurokoka, wa mumama we nawe wa mukobwa w'Imana ishaka kurokoka. Muhinduke rwose. Mwabakobwa mwe, abo basore babonka iminwa mugatandukana nabo, abo ngabo ntibabarimbuze. Mwihane. Abo basore bakurakura ku mabuno, mubareke mubaveho. Mukurikira Imana yo mwijuru, mwihane. Bene data, muhinduke rwose. Abakozi b'Imana arimo barakora umurimo babagira barabasambanyi, arabajura, arabicanyi. Nimuhinduke bene data. Mwarayobye, mwaragiye kure y'Imana. Imana yo mwijuru ntago mbese ntirimwe irababona. Mwaragiye, mwagarutse. Nimwihane, nimuhinduke rwose. Musubire ku musaraba. Buri muntu ariyizi, uko ari aragenda arakuzi. Uko ari arakuzi, wewe uriyigize uri murandeba. Nugira iki? Rino jambo ni wowe wariziye, ni wowe hinduka.
hinduka bicitwa uyu munsi. Umwami Yesu araje, umwami Yesu araje. Haragowe umuntu adashaka guhinduka kandi aguma aburirwa. Uwo muntu hari n'ikibazo, uwo muntu aragowe. Nimugire iki rero? Nimwumvire ijambo ry'Imana, mwihane, mwumvire ubutumwa bwiza, mwihane. Muzi iminsi mumaze, iyo musigaje ntayo muzi. Mukwiye gutunganya ubugingo bwanyu, mukwiye guhinduka rwose, mugakora ibyo Imana ikeneye, kuko Yesu aje agasanga uracari mw'ibyo ngibyo, ntago mwajana. Rino ni ijambo ryawe. Umwami Yesu nabagiye neza. Dusenga Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye mwami urera urisumba byose. Ndakwinginze uwera wabera uhabwe icyubahiro. Ndagusabye mwami ukurikirane ano magambo mwami, kugira ngo agende afite imbaraga mu